Masak naon, Chef? Masak cumi. Kadong kapan ku bos ubru. Bagor. Kudu diasakeun cumi. Jadi aya 2 menu ya? Aya 2 menu. Oh. Gitu. Cumi Bagor. nu eta digoreng nu ieu disayur. Gitu nya, Oh. Lar, deket jeung bos lauk mah. Spesial ieu mah bos ubru mah jadi kudu urang nu masak lagi. Ya, majikan ulah masak. Ulah gaweana. Awas curug keureut mah. Moal. Jadi bumbu. Moal ini bumbu. Wih, seger keneh, guys. Sumina ge, mantap. Duh. Nah, yang makan dia kenal komisioner KPU, guys. Pusat ya. Pusat. Nih, pusat ya. Langsung pusat. Eleh Bang Eka ge. Terus mau lagi. Malmahi Provinsi Banten ge eleh. Aduh, Budiman, iya mah Budiman. Pusat. Pusat. Langsung ngap lu pusat ya. Isi kali 24 jam. Dia mah dia. Ngitung eleh ngitung. Masih jauh ya. Demi amat. Ngitung si kabayan teh bisa masak situ. Aya untuk para rombeng ya. Nya. Pengaruh bae. Atuh pengaruh bae atuh. Bisa ngagelus. Atuh. Demi amat. Lancar nyekelna ge. Curug tetep ngacir ya. Oh iya panjang di sayur. Gitu. Iya bumbu sayur ya? Heeh, iya mah. Wow, cenah mun diedit video nanti mah. Wow. Hidung na batur sayur mau dikacaukeun. Ulah piceun ngaco. Teu make hidung ieu mah. Ulah. Mun dibagang molor make hidung. Moal hade. Nyo isu. Tengah syok. Jadi cara doni ka mana yo? Lain ibu Irna bae sumpah bisa masak ha. Atuh lain ibu bae ya. Oh, lain bueuna we bisa masaknya. Ieu mah pegawai kafe pusat loh. Curug lagi nilap dulu tadi mah lurus. Tadi digoreng, tak subruk, tadi digoreng di sayur orangnya. Oh siap. Nah, digoreng tanya. Oh, kayak dong di. Tadi digoreng di sayur. Oh. Itu. Ngerti? Hati gue. Cocok kan ya. Oke. Nah, masih ini ya. Ini corak apa namanya? Sotong. Semua ayah di Patia mah. Hah? Oh. Nya. Asyik banget. Oh, balik itu. Nah, tadi dicekeun ulahnya. Oh. Gitu. Tadi minyakan. Oh, di bedan minyak. Di minyak kacau. Di bedan minyak. Oh, amat minyak nih, Atuh teh pandi ulah kieu. Pakai tas deh moal. Tas biasa kala. Alhamdulillah ini. Bisa masak pakai tas beda. Tuh, yang berada percaya kan dia bisa masak segala rupa. Miam. Tah, digongseng kadinya nya. Ya, digongseng. Gitu. Jangan tah dia guna mah jangan KPU. Si teh si Munawar, di pengurus pusat ongkoeng dulu lah. Pemilihan bupati tuh KPU wirna. Oh iya. Samsuri. Oh kadi guna we. Oh. Oh, enak. Dina ulah tutung letikeun tah, dulu letikeun ieu nah. Teknik kita teknik. Gitu. Diguher. Tah, Abi tarok kurabean nonton. demi am. Terus itu? Hah? Masukkan. Teu lewat. Bisa galon China supaya sobo. Oh, supaya kapangan saya teh. Nya. Hah, mana dia? Oh iya dikadieun heula tah nya. Oh, di kokore. Di kokore, mana tadi pepet. Oh iya dibuang deui. Dulu kan beli bantuan kan namanya mau teh mantep lah ya. Gitu. Spesial nih, Lagi semua orang dibagang masaknya minggu harapannya. Ah, kompor gas segala tuh. Atuh garang kompor gas PLN langsung nyambung ke bagang. Masa. Pusat tadi pusat. Oh nya, empang lega itu mah. Betul. Nah, itu dia supkeun ieu na. Jujur. Ini namanya sayur cumi. Cumi. Oh iya ya. Heeh. Nanti kemana kan eta? Atuh dikadieun. Nah, beres itu corak nggak diasupkeun tah. Tah. Corak lah terus uruk talanya. Tah. Tuh. Sengit dek manuk sengit, ha? Oh, betul cocok kan ya. Jual mie tadi ya orang pokoknya mah cocok kan lapar mah. Ya, bari ke suku jalan. Tah. Tengah jalan. Itu panah. Nya tah.
Betul mah. Muyah mah ya. Dari dia macam geri mah. Mau kolesterol. Asal Itu tunggu yuk. Diberat. Ulah. Ya, benar. Mau coba kan? Dek meron. Oh, gede kan? Nah. Tadi perangkat tadi gede ke. Ya, mesti beres dari deui. Mau sagalon mau. Mau ulah. Nah, kasih nah iya, ini kan. Masakan. Gula mah. Ini kan gula segala. Wes, Cinta mah. atuh mecina lah. Elah cap juna mah yuk. Elah cap juna mah. Atuh semua mah ya. Mama oh yo. Mantap guys. Wah, pakai gula beureum cenah guys. Mah gula mana mah? Cuminya masih segar. Dos gandos. Wow. Iya, dia pernah pernah dimasakan ya, pernah? Kunjungan. Menggosok ubruk doang. Gosok ubruk doang. Cakal kingsi, menggosok ubruk, dipasakin dulu langsung. Oh iya. Itu lain tutup maksudna. Semua tenang lah. Betikeun nanya. Iya gitu. Karak diangkat. Wow. Wow. Iya dikorek. Asa kita? Entar. Ih, pilaku. Entar dia mah. Ini ngarangan nuki digoreng. Digoreng pakai minyak. Di kelapaan. Tahu bela mulai lah. Mulai ya. Demi. Nya, tutup deui gitu. Bikin karton deui nah. Obor mana obor baru, obor kodos. Oke guys, nantikan pada saat makannya guys. Tapi yang jelas gak usah lah ya pas makannya malah ya. Udah ngebulak-bulak tuh dah. Mantap guys. Biasaan lah guys. Dapat ujung Kurang nani guys. Kurang nani coba. kurang sulah biasaan. Ingat cok. Wajib biasaan. Angkat supaya tangan dikit kena dibulak. Ya. Salah maksudnya. Iya. Guys. Wow. Dilok biasa pakai sendok pulang ya bos sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bolo was sangun guys, sorokna loba isu masalahna ya. Cina panas lah. Buat lembut mah kudu di kokoh biasanya gitu tah. Oh, Iya. Tah guys. Wow. Wah, hayu enek, mam. Mam, lihat. China guys. Coba orang spekulasi bae buntu guys. Mantep ya guys ya. Wow. Tapi nungguin eta iya ya guys ya. Jadi karasa ya nak. Mah. Mana kade habisan masakna. Bener ya. Oke guys. Disponsori oleh Sasa.